جبران جنگه سلاوره استماشوان هجا راوستگه همه ایرو گنده کفرگه ای گردای سر نافچه آلدوشا سمسوره ام ایرو گنده کفرگه و هاوردور بدناسی جنگه دست بید که آبا مرحبا اشترا مرحبا تشاوي تباشي صاحبي تشاوي حرمتكم اللهم صاحبي صل على محمد خيراتي خيردار بي روشه تباشا سلامته حالك باورنده ولا صاحب ام هات گنده و بکشین کامره سر چاوان سرچاوه تصابه بالا ملور تشتکی کشه او خانی چیه آواهی او خاني يازلغه خجیگه و جراز بیش شب کردی خرجک. خجیگ دو بجه نه خرجك ناو رزان دا جی همان تشتید کن بوي رازا شكرنا تش گنده کفرگه هی نه كنت كفرق گنده و دیروکا وی تزانی چه خاصا سال هی گنده هاتی آوا کرن 100 ساله 100 سال 100 سال نه هندی که هندك اما مو قديه يعني پکی بریا و لگوند ارمنی یا سوریانی یا عرب هبونه زمان ده هاونه ایش خون ناو گوند جی به سوریانکی کفر ناو کفر ناو گونده ها كفر کفر به سوریانکی ناو گونده یعنی دبیجی گوند دور غيشت جبوی رجدين كفرقه لیور اوه جی هیه نوسان بنداو جی براج دی هیه ها برجه براج فراده چم فراده هاوردور جی باخچه نه باغچنا و چه داجون لیور Yanım da Çin'in, Nis da Çin'in, Raz da Çin'in, işte Mısır da Çin'in çiz ama. اره یعنی و دباره خو فلان حیوان جدید کن یا سر چاندنیت kın Vallahi be tabii ki sert çandınıya. سر چاندنیه Çandınıya mecik kemi. کیمه اما گونده و خوشه گونده و سیرانگه Normal ha. والا سیرانگه گونده زیتون جی انا سانکی Zeytun iştendini. اره زیتون انا تو هنن داره مشمشان بعیبا هنن هجیر هنن Hicir hanat. اره ناوی تشبوابو Navım Şeyh Mus. ناوی تا شیخ موسه ناوی تا خوشه والا Vallahi hoş He? navış da Şeyh. جناوی تا ناف پرن ناوی تا خوشه خوش نبا جناوی تا ناف تنبو İnşallah hoş mu? نوسان İnşallah hoş mu? اره اجا همه اینکی هاوردورا باغ و باغچین گوند جی بکشینن ده صورت به Tında. اره لخوا مخاطبه سپاس کم Sağ ol. Serçavan. سرچا صاحبه لوی داره کانیه کی جی هیه از اینکی دست خواب شو آپه شیخ موسناوه و کانیه چیه؟ کانیه جیرین لور وکی مگوت کانیه کی جه جیرا لگونده کفر گه جیرا دبیجن کانیه جیرین دبیجه جیرا لولایا و جدمر هاتیه چه کرن شو گوسان هی بقاسی 20 متره جی پشتوی اوه کرنه اجا تماشاوانن هجا از دخوازم هینکی بسا او هاوردورا لوی داره بکم لور داره توان هنه داره گلک کونارن به طایبت او لور حوز جهاتیه چه کرن حوزا جبوی باخشه پی آف بدن حوزا کی کونه خواجی هین گنده کفرگه چه کرنه وکی مگوت او توی وی داره به طایبت او پشت بخویات که توی کی کوناره تو تایبەتمەندیە کی وێ هەیە چ قەسا هەندرێت توێ پوچ ببەژی دەرێ وێ نوویە خوا نو دیکە ئەو تایبەتمەندەیە بفکردن ناوە وێ هەموو پوچ بیە لێ دەرێ وێ بەرخوادێرە لە بەرخوا دەدە و ئەو زیندیبوونە خوا دپارێزە فێکی ددە ji bo însanan û taybetmendiyekî dijî heye çi qasa mere serê tuê jêke
تو او قاسا خو نوت که وکی چون مار کراس باویجه تو جی سری و چخاسا جی به او قاسا تمنه و درجت به عمره و درجت دبه خو نودی که چاندنیا توان جی لوی داره نبجی لهرما سمسوره و هر وها قسمك جديه مثلا بيجن جيكو چاند علويتيه زياده له هي لوان درانا بهتر چاندنيا تو حشك قاوندان تكرن چرشيتي تكرن دسر او توان دا از دخوازم بیرانینه کی بيجن هنرمند يوسف حيال اوغلي بباب خورا چرشيتي كل هرما واجوغيا درسمه اجا و دمه دچ گوندکی توان دفروشن یوسف جیجبر کو پجوگت شد دیار داره کی گریاسه دیار داره گریاسه کورتکیوی ایشلیکیوی دقته بوی بونه سترانا او دبیجه ایشلیکی منه لسر داره گریاسه قطیه لکویه دای او سترانا احمد قایج او ستران دبیجه او تایبت مندیه کی لسر تکل داره چرچیتیات توان او بیرانی جی مخواست از جواره بحث بکم جیگه دادومه قوات باشتر برا والله بستانس تو کردی زانی نوسا ریم تو چت کین ها والله مرحبا اشترا مرحبا ناس ان شاء الله صافي سباست کم تو بحسب بيت کی نوسا چما گاتنه يا جا وقتا جا چیه چما وقتا جا اما وقتا گات شو لی اف چانده کی کفناره بابو کلمه وی کاری دکرن تماشاوان نجانها لگوند کفرگی اف چانده خرویا بابو کالان هیجی هیه هر چندی بگان نه جوت کرن جی به حسبان ته جوت کرن اف تشتکی پیروزه دوی مرو خودی لی در بکوه لوی چانده اف جوانه هانه جی نوی تبخیر مکایل مکایل جی اف چانده بابو کالان دومینه براستی جی گونده کفر گی گونده کی پر هجای یعنی مرو دکاره بیجه 13,000 سیرانگه هاند که جیه کی وصل وک جنته یه لی انسان وی درجه فقیر خزانن کارو بار خوب در فتح خود کن اف جی برخوادانی که انسانان الهمبری پیکاته این انسانان امنها تکنیکا جوت کرنه هنکی نشاندم کایل کار کرم که اینکه تب جوت بی که پیش راجب طرف کم کرم که ناوی حسبته چیه؟ ناوی حسبته ناوی قطنه ناوی تنه؟ شما ناوی تنه؟ ناو مالی نکریم کرم که آب تهانی دیگه اتساجا بی پدری آب تانگی گر تاریه اره اتساجا آب گر هانی خرم لی تبی کندری جی دگریش بو کو نکه ناو نگیوی اره مثلا پدری ستانکی بله شیتا بی تنکی اره فاتیو کوی اوه حسب جخوا تکنیک زانه گاوا تبیجی بسکنه سکنه اوه فهمت که اره اول چوتی ویله کاب ده برای خو تماشاوان هجان نها اجزی و تکنیک بجربینم باوی مبخوا اوی کاری پر کریه لی مبخوا نکریه لی از خودی آگاهی مد درباره اف گاس نویده اتخوازم هیکی بس اوی گاس نی بکم لهن هریم دبیجه گیسن جرا اف جی جبرکو دو گاته گریدان تایبت اف کار بگان تکرن هم بگاته گریدان تکلداری گاسن تکلداری گایه و هم جی جدمر آسن پکته گاو آسن دما او پیفتنه با هفت تبه گاسن نگیسنه امنها و تکنیکی بکن سن برا ساجا بله توت آبی بله تمام یا ساجا بله بله توت بله توت جان بی بر یعنی یه تمام تمام اول ای ساعت تاخذ شو يا إيشي حاسبنا ليه ما جي شاش دابر نيستا او قوتنا شوش قوتنا دبيجن خطا خارج جاي بيره
ناشی مخته خوار بر لی نج گای پیره او جمن او بو ادیسان او تسلیم تبکم تا دیسان کار خوابی که تمام برای من لخوا مخاطبه از دیسا بیم باتا پشتی اوه اما بین شخص صحبت کنم تمام برای من تماشاوان هجا وکی ما بحثا جوت کرنه کرد لبه داره برای من مکایل جوت کرن از مو صادوی کناری دا بیان لبر کس خانان چاندنه کس خان پیوازا پجوگرا توه پیوازی را تخم آنگوان بیجن جراته گوتن هورکن داتینن و پشت راجی او گاوا مازد بل لبر شخوب خاصی ستکی پیواز چاندنه ev jî ji bo xwe tabî ne ji bo firotinê. Liver gurzeki gurze Rüstem Zal tamaşavanın heja liver xicigeki heye xicigeki xwezahi birastî balkêşe ka binêrin meriv di nav xwezayê de bigere rastê çi xweşînekan tê kundirê bidûv berê vana dayîkê me devê wan ve dikir tasa dûv baş tê bîra min dema dayîka me dibir ber çeman dişûştin ser û cilê me dişûştin derfet tune bûn ji vana tas jê dikirin tasê bidûv pê serê me dişûştin ka kameramanê me bila hinkî daxilê hundirê xicîgê bibe ez dixwazim li vir hinkî qasekî ronî kim wekî li ciyan ronî kim ez dixwazim hinkî behsa çanda rezvaniyê bikim her çendî dem bi dem di bername xwe de em balê dikişîne ser an jî em ciyê ku rast biwerin em balê dikişîne ser eli vir orjîn xicîgekî wisa niha li ser piya hêne heye di dema borî de me dîsa behsa xicîgek nav rezan kiribû ew serbanê wê falan xirab bû bi tenê dîwarê wê hewa bûn êca ev orjîn xwerûtiya xwe hêjî diparêze evana stûnin dane binî du hev sê hev stûn dane binî yek devê derî çêkirine diyarê wî serbanê wî jî bi qal û qirşan dîsa ji darê mazî ji xwe vê herêmê darê mazî gelekin birandine û gurz kirine serban kirine kevra vê derê jî wekî kevra aliyê Swêregê kevra şewtandî ye a volkanîk e kevra reş e Tamaşavanên hêja viya goriz e ez ê wisa hinkî derxim wekî wî dibînin goriz çi paqij e em ê biçin nava rojê pê bikib pincarê gorizê çêkin û bixwin goriz pir baş e temaşavanên hêja gelek baş e
taybet havîna şey buharan dertê şxwe berê dayîkê me şu an gorzê derdxistin îro jî ez ê derxima çi bîye qiyamete kavir da jî hinkî li vir jî heye ez ê derxim gelek heye li vir goruz ha ji ber ku hêt tezeye jî ev qurmê divê meriv hinkî wisa paqij jî bike lê tabî lepik destê meriv de hebe baş e niha ji bo ku lepik destê min de tinin hinkî ew ê jî dibe ez ê tûrikê xwe ji derxim ez ê bikim tûrik ev hekîm e bi dest nakeve lewra jî divê rêwala ez yemanim ka bidînin temaşevanên hêja teknîka gorzî jî wisa ye tabî serê wî meriv paşê diçirpîne ê min ez naxwazim zîha bibe ez ê kompîla bibim çêkim ji xwe re gelo stranên li ser gorzê hene tinin tiştekî wisa nate bîra min lê dema goriz bê derxiste jî divê yekser meriv ew ê neke wisa kêra xwelbinî nexe ji bo ku neçirpê yanî pelê wî jê nebin wisan qurmê wê hinkî hebe hinkî ji meriv erdê de bêle ji bo ku sala bê jî dîsa ew goriz ciyê xwe de were ji bo wî divê meriv qurmê wê bi giştî dernexe wisa kêr bike di jor de çêtir e erê ev jî gorza aldûşê ye haydi haydi çavreşe haydi haydi çavreşe çavreş dilemen hoşe Gerzika beîde ye lê ji ber ku sala borî beîvan girtiye îsal beîvan negirtiye hin dar hene temaşevan nêja salane dikin salekî digire salekî ne bi taybet hermî wê ew ê dikin niha gelek qijik jî li vir hene ez ê qasek şûnda behsa qijikan jî bikim hinek dar hene wekî min got salane digire salekî digire salekî nagir dor dikin ji ber ku temenê wan dirêj bibe ew taybetmendiya dara ku salekî bigire salekî negire ew bêtir hêzdar e ji darê dir çêtir fêkî dide temen dike Destpêka biharê bîst û yekê adarê Newroz e xweş newroz e Temaşevanên hêja destpêka biharê da taybetmendiya destpêka biharê di alî kulîlkan da ev e ji bilî newroz û pîvokê kulîlka binefş ev binefş e binefşa narîn di destpêka biharê da piştî newrozê û kulîlka newzerk ew ji cûrekî newrozê û pîvokan binefş dertê li vir hawrdorê jî hene îca binefş sê cûreyên wê heye yanî ev binefşa narîn bifikirin ev hinkî bêtir pembeyî ye rengê wê li gor evê ew hinkî bêtir rengê binefşî ye ev pembeyî ye û dîsa yek jî heye spî dibe ew wisa hawrdorê jî dinêrin belkî em rastî a spî jî bên wisan em biçirpînin du heban wisan temaşevanên hêja binefş ji 6 ango ji 5 pelan pêk tê ev mesela 5 e ev jî 6 e
اجا وکی بیبون جی بشش پلان دگره وکی مگوت سه رنگی اوه هن جوره بنفشی نها لبر من راستی دو حیواناتن دو بکیوت کلیه پیشته ام راستی یاسپیج بین تماشاوان نیجان ها من دردا دو حسبو کدید ازات من لبرجی حسبکی بوزه حسبکی سپی سترانه داد بجه حسب حیران و حسبکی بوزه دردا نچن ریکا متوزه چه دنگه کی خوش که جاری زی دنگ بوده؟ جبر کو اف گیها دشبت دو و حسب جرد بجن دو حسبوک تی خوارن جی هم خاک تی خوارن و هم جی وکی پنجار جی تی شکل تی پاتن جی جورایی که شنگیه شنگ هنکی گجواله اف وکی دو و حسبه تماشاوانن هجا نهاجی از هاتم قراخ چم فراده صد خوزی مبگو تانا چم فراده لوی هرم دهری که هرکباره لی صد حیفو مخابن پیشیا فراده هاتیه گرتن و لور بنداف هاتیه چکرن وکی دیمن داجی خویایه خوزا هاتیه تغریب کرن خرا کرن جبو برجواندین خوازای خرا دکن و هر وها لور وک کاده کی مسیره و هر وها پره کی هاتیه چه کرن او پره لگور پی بحث کرنان پره هری مزن آل ولات ما هاتیه چه کرن پره هری مزن اوه پشتی پره استانبوله اف پره مزنه او جبو برجواندی خواه چه کرنن او خوازای ما تخریب کرنه خرا کرنه و جبو برجواندی خواب کار آنینه هم پره چه کرنه و هم جلو کاده کی وسان پیکنیک چه کرنه لی اف گنده نها املینه گنده کی خزان خوازای وی گندی هاتیه خرا کرن لی تو فایده کی نگیشتیه خواجیهین گنده کفرگه خواجیهین لبر وکی مگوت به حسبان جوته خواد کن به دگویان استریان تینن دورا ارده خواه سنج دکن در فتح اون جبر کتنه که بنیرن لور اف خراکرنا خوزای چی قصا لبر چاوه خراخ آوه همه مرو بنیره اف خوزای و درجی وکی شین گره بده وکی رش گره بده بدنگه نها از دنگ خواه ببرم دنگ تشتکی جینایه که بنیرن تو دنگه کی تو نیه جبر ویجی دوی ام بب دنگ خوازای جخوا آرمانجا میا سرکه جی اوه اکی با جنگه دنگ خوازایه امه هر دم دنگ خواه بلند بکن لکو داره بخوازای را بیلیستن امه لهمبر درکون و دنگ خواه بلند کن بله تماشاوانین هجا جنگه همه ایرو گنده کفر به گریدای سر آلدوشا سمسوره بو ام هاتن ما داناسینا هاوردورا
گوندێ کەفەر بێکرد. ئەم باوەڕ دکن بەرنامە li gor dilê we derbas bûye. Em ê hewl bidin di rojên pêşda li jîngehekî din bibin mêvanê mala we. Heta wêkêliyê li xwe miqate bin. Bi xatirê we.